tubaye ikaze ku nkuru ndetse n'ibiganiro bya Tele News, ibiganiro mugezwaho buri munsi, ibiganiro byibanda cyane ku makuru ndetse na politike. Uyu munsi tugiye kugaruka mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turareba n'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ari idoha muri Katari. Ese yagiye kumara iki mu gihe ingabo z'u Burundi zigomeje kugaba ibitero ku mutwe wa FNL muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Walikare? Ibirumbi bya Alpha Mine by'abazungu byari muri iki gihugu nyuma y'uko ngo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kutubahiriza amasezerano, ndetse na bamwe mu bakorera muri ibi birombe mu masezerano bari bafitanye yo gukora ibikorwa biteza imbere abaturage nk'uko itegeko rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryabivugaga ngo nta na kimwe bari bakora. Kampani rero zifite ibirombe bya Alpha Mine hariya muri Walikare ngo bishobora kwamburwa kampani zari zisanzwe zibifite mu biganza byabo. Turabasaba gukomeza gukora subscribe, mukole like, mukole share kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bihita bibageraho uwo mwanya nk'ibisanzwe. Ndimanira hari Jacques. Ikaze ku makuru yacu ari kuvugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, n'amakuru aza kwibanda ku Rwanda, ku Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Icyita rusange ni intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira. Ni nako kandi Antoine Felix Tshisekedi n'abambari be bakomeje gushya ubwoba nyuma y'amagambo ya Joseph Kabila. Igikurikiyeho nuko abanyaburayi nabo batangiye gutakariza icyizere Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kubera amanyanga no kutubahiriza amasezerano y'ibyo asabwa. Urugero rwa hafi ni ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2025 n'uyu mwaka turimo, ubwo yahuraga na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame idoha muri Katari. Yaje kuba agira ibyo yemeranya n'uyu mukuru w'igihugu, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihumugisha itangira kuza muri iyi aferi. Ariko se kandi kuki Antoine Felix Tshisekedi byinshi yemera cyangwa se ibikuye mu masezerano nyuma y'ibyo aba yiyemeje ahindukira akabyanga? Abasesenguzi bagaragaza ko akenshi atari imbaraga za Antoine Felix Tshisekedi nabo bakorana barimo nka Patrick Muyaya, naho Mutambo Constantin Mutambo wari minisitiri w'ubutabera wavugaga amagambo akakaye ndetse akagira uruhare mu gufata ibyemezo birimo no gutanga igihano cy'urupfu. Ejo bundi nawe yaje kuba agenerwa mukebo asanzwe ageneramo abandi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze Vital Kamerhe, uyu ni perezida w'inteko ishinga amategeko, ndetse n'abandi ba perezida baza gutora hafi 100% bavuga ko bavuga ko uyu Constantin Mutamba akuriho ubudahangarwa yari yarahawe na Antoine Felix Tshisekedi. Ubutegetsi bwa Tshisekedi rero bukomeje gushinjwa ibintu byinshi. Burashinjwa kuba butita ku baturage, nyamara bukimakaza abirirwa barya ruswa muri iki gihugu. Ingero za vuba aha ngaha zirahari. Ngira ngo wigeze kuba minisitiri w'iki gihugu ni Matata, ubwo ko yibye asaga $245 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Constantin Mutamba ubu ngubu yatangiye gukurikiranwa ku byaha byo kunyereza umutungo wasaga $19 z'amadolari ya Amerika. We avuga ko aya mafaranga mu by'ukuri ngo yakoreshejwe, ariko igihugu cyangwa se nka minisiteri yari ishinzwe kuyakurikirana mu kubaka gereza Isangani. Ni gereza yagombaga kubaka, ikaba irimo ibikoresho byose, ndetse ikazakira imfungwa zisaga 3500 mu rwego rwo kugabanya ubucucike. Uyu mugabo Constantin Mutamba yaje kuba yemera ibyaha aregwa, ariko avuga ko icyabayeho ari uburangare, kuko aya mafaranga asaga $19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yagiye kuri konte z'abatubuzi.
Ibi rero byaje gutuma abazungu benshi ku mugabane w'Uburayi bari bashyigikiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ibihugu nk'Ubudage, harimo ibihugu nk'Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu byagiye bigaragaza gushyigikira iki gihugu, bitangira kugifata nk'igihugu kitita ku bintu kubera ko amanyanga ubwayo ibikorerwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara ihari niyo kwibaza ngo Antoine Felix Tshisekedi abashyira mu buyobozi ni bantu ki? Kenshi yagiye ashinjwa ko akoresha cyane cyane abo mu muryango we n'inshuti ze magari kugira ngo zimufashe gusahura ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu rero bitaza kumworohera, dore ko mu gihugu cya Uganda naho inkuru ijya gusa nk'iyi ngiyi. Ejo bundi ubwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'iki gihugu cya Uganda yahuraga na Evaliste Ndayishimiye, yaje kubamugira inama aravuga ati wa mugabo we bite ukomeje kwivanga mu ntambara y'abakongomani, gute ukomeje gushyigikira igihugu gikomeje kwimika inzira y'amoko, bakomeje kurwana intambara y'amoko, ese ubona iherezo ry'ibyo urimo rizakugeza kuki? Iherezo rizakugeza kuki? Ibi rero Evaliste yabaye nk'ubyumvise, ariko nanone ntiyabyumva neza kuko yari kumwe cyangwa se ari imbere y'umukambwe Yoweri Kaguta Museveni, mu musaza wemerwa hano mu karere k'ibiyaga bigari kubera ubunararibonye bwe, ndetse yaje kubamubwira ati Evariste Ndayishimiye ngira ngo uzi amateka ya Mobutu Sese Seko kuko wazabanga, uzi amateka yohoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu Juvenal Habyarimana yigeze kuvuga ko Abanyarwanda cyangwa se u Rwanda rwuzuye rumeze mbese nk'ikirahuri cyamaze gusendera, bityo ko Abanyarwanda b'impunzi bari barahugiye mu gihugu cya Uganda igihe bashatse gutaha badashobora kubona uko bataha kuko igihugu cyuzuye. Icyo gihe RPA yaje kuba ikoresha imbaraga zayo, maze nk'abantu bari bafite icyo barwanira koko batangiza urugamba mu 1990 rwo kubohora igihugu. Ni inzira ndende baje kugeraho nyuma y'imyaka 4 urwo rugamba rutangiye mu mwaka w'1994. Museveni rero yagiriye inama Evariste Ndayishimiye ati nyaboneka ibintu urimo aho nureba uko uyu mugabo Mobutu Sese Seko kuko Zabanga yakunze cyane Perezida Juvenal Habyarimana ndetse akamushyigikira mu bintu byose. Ati Mobutu twamugiraga inama ariko na rimwe yigeze ashaka kutwumva. Nawe rero urasa nkaho ushobora kuzarangiza ubutegetsi bwawe waribereye nka Mobutu. Mobutu ngira ngo muzi ko yaje kuvaho mu mwaka ubwo izi nterahamwe zinjiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma agana mu 1996. Ingabo za FPR inkotanyi zari zabohoje igihugu mu 1994 zakomeje kugabwaho udutero 10 n'interahamwe na ex-FARC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagamije kwisubiza u Rwanda no kubohoza u Rwanda. Mu by'ukuri ni ibintu bitabahiriye. Icyo gihe u Rwanda rero nibwo rwaje kuba rufata inzira rwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari mu mwaka w'1996. Ibi baje rero kuba bafashe ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila. Uyu nguyu ni se wa Joseph Kabila, uyu nguyu nawe waje kubateza ikindi kibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Binjira muri Kongo, ingabo z'u Rwanda icyo gihe zifasha Joseph Kabila, zifasha Laurent Désiré Kabila gukura ku butegetsi umunyagitugu Mobutu Sese Seko kuko Zabanga wari warayoboye iki gihugu kuva mu myaka y'1970. Ni imyaka myinshi cyane yayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko nawe yari yarahiritse ubutegetsi akuyeho bita Joseph Kasavubu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ntabwo Mobutu byaje kumuhira. Icyakurikiyeho ni uko Mobutu yaje gusumbirizwa n'ingabo yasuzuguraga ingabo z'u Rwanda, arizo nkotanyi zimukura ku butegetsi, maze kandi ibingibi byatewe n'uko abaperezida barimo Museveni, ibihugu birimo nka Tanzania icyo gihe byari bishyigikiye uruhande rw'u Rwanda, basabye Mobutu kwambura intwaro barimo interahamwe ndetse na ex-FARC. Icyo gihe arabyanga, dore ko ngo icyo gihe Mobutu yizeraga ko ingabo z'amahanga arizo zonyine zishobora kumurwanirira. Ibi rero bikaba byaratuma adaha agaciro abakongomani. N'iki gihe rero urebye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birasa nk'aho ari byo Museveni yabwiraga Evariste Ndayishimiye uri gushoza urugamba, uri kohereza ingabo ze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zijya gufata Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, aho yakamufashe gushaka ibiganiro by'amahoro.
ibi rero byaje no gutuma umutwe wa FNL, uyu ni umutwe wazemo Rusesabagina, uyu nguyu wafungiwe ni Paul Rusesabagina, uyu nguyu wafungiwe mu Rwanda akaza guhabwa imbabazi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, agasubira muri Amerika ndetse akavuga ko atazongera kujya muri politike, ariko akarimi ke karanze n'undi ageze muri Amerika avuga ko atazigera areka politike. Cyakora icyo gihe yatangaje ko ihuriro rye yakoze ryitandukanije n'umutwe wa FNL wigeze kugaba ibitero mu ishyamba, banyuze mu ishyamba rya Kibira. Uyu mutwe wari urimo bitwa ba Kaliste Sankara, ngira ngo murabizi, baje gufunganwa n'uyu mugabo Rusesabagina. Cyakora bose kubw'imbabazanya kwa Perezida wa Repubulika baza kubabarirwa, ariko ibitero nanone byabaye, mwibuke neza ko byahitanye abaturage b'Abanyarwanda ngira ngo ni 6. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rero ikiri kuvugwa n'ubwoba bwamaze gutaha Antoine Felix Tshisekedi Chilombo kubera abayobozi ashyiraho bibi igihugu. Ubwoba bwamaze kumutaha bitewe n'amagambo Joseph Kabila herutse gutangaza, wavuze ko adashobora kurekura kandi azemera gupfa nk'umusirikari. Ubwoba bwamaze kumutaha bitewe n'uko umutwe wa M23, ibihugu birimo Uganda, birimo u Rwanda, ibihugu birimo za Kenya, za Tanzania, Burundi, ejo bundi byageze gutya bisinya ku masezerano n'u Rwanda rurimo, harimo amasezerano yo gusaba umutwe wa M23 gukuraho ubutegetsi washyizeho mu bice byose umaze gufata. Ni ibintu rero umutwe wa M23 udakozweho, bavuga ko icyo barwanira batitaye ku byemezo bya Kampala, batitaye ku byemezo bya Kigali, yewe na Bujumbura bahanganye nayo kandi bazakomeza guhangana nabo, ko bo bazapfa kugeza ku muntu wa nyuma, ariko barwanirira ubutaka bwabo. Harero Museveni akabwira Evaliste ati nyaboneka mwagakwiye kwicara, na cyane cyane ko hatangiye inzira y'ibiganiro by'idoha muri Katari, ibiganiro bigizwemo uruhare n'igihugu cya Katari, ibiganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zajemo mu rwego rwo gushaka amahoro, ndetse mwibuke neza ko amasezerano y'ibanze yamaze gusinywa, aho haba ku ruhande rw'u Rwanda, haba ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo vuba aha ngaha muri ibi byumweru bike rwose bidatinze tuzamenyeshwa itariki abakuru b'ibihugu barimo Tshisekedi Chilombo, Antoine Felix Tshisekedi Chilombo na Paul Kagame w'u Rwanda bazahurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House imbere ya Perezida Donald Trump, basinye amasezerano yo kugarura amahoro mu buryo bwa burundu. Icyo rero abasesenguzi bavuga kuri izi ntambara, ni gute u Rwanda rwo rugiye gusinya aya masezerano yo gushaka uburyo muri Kongo hagaruka amahoro, yo gushaka uburyo muri Kongo ubukungu bwakwitabwaho, nyamara ibihugu birimo Ububiligi bisa nkaho biri kugenda bitsindwa, bisa nkaho biri kugenda bivanwa muri uyu muvuno. Ibihugu birimo ibyo ku mugabane w'Uburayi muri Union Européenne, uwo bita Agnes Kaikwamba yari yaraciyemo asabira u Rwanda ibihano. Ibyo bihugu byatangiye kubona ko ishyamba atari ryero, bitangira gukuraho ibihano. Ngira ngo muranabizi mu minsi yashize umuryango w'abibumbye ni bamwe mu bari bariyemeje gufatira u Rwanda ibihano, ariko ejo bundi bamaze kuba babikuraho biza gutuma ndetse biyemeza gutera u Rwanda inkunga yasaga miliyari 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba gukoreshwa mu mishinga y'iterambere hano mu Rwanda, n'amafaranga agomba gukoreshwa kuva mu ngengo y'imari mwaka 2025 mwaka 2029 mu rwego rwo gufasha u Rwanda kugera ku ntego igihugu cyihaye muri NST2. Ni gahunda y'imbaturabukungu irimo gahunda nyinshi, irimo ibikorwa byinshi, uburezi, iterambere, imibereho myiza y'abaturage. Mu gihe rero u Rwanda rwo ruri kubaka umubano n'amahanga, ruri gushaka ibikorwa by'ishoramari biteza Abanyarwanda imbere, ku bihugu birimo Uburundi cyangwa se nka Repubulika Demokarasi ya Kongo birasa nkaho bitabareba. Ariko abagira inama nanone, Evaliste Ndayishimiye w'Uburundi bo baravuga bati nyaboneka uri mu biki? Ejo bundi igisirikari cy'igihugu cy'u Burundi kigaba ibitero ku mutwe wa FNL. Ngira ngo uyu mutwe n'ubundi wa FNL wahoze ukorana n'igisirikari cy'u Burundi, ariko ubwo abasirikari b'u Burundi bakorana n'abarimo Wazalendo, abarimo Maimai, abarimo FDLR ndetse na FARDC, igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, baje kuba basaba uyu mutwe wa FNL kuwufasha kugaba ibitero no kurwanya umutwe mu 23, maze FNL inyarukira mu ishyamba rya Kiriba iravuga ati twebwe ibingibi ntabwo bitureba, ntabwo tujya gupfira ubusa hariya, n'ubundi dufite abasirikari bakeya, turacyifitiye ibibazo byacu.
abahanga ariko mu sesenguzi bakavuga ati ariko nanone kuba Burundi buri kugaba ibitero kuri FNL byaba biri mu mujyo wo kugira ngo u Rwanda noneho mu gihe rushinjwa n'ubundi nk'uko Evaliste akomeza kuvuga ati ikibazo n'u Rwanda nirwo ruteza intambara, ikibazo ni M23 muri Uvira, bakavuga ati uyu mutwe nuramuka noneho igihe ingabo z'u Rwanda RDF zaramuka zigabye ibitero zifatanije n'umutwe wa M23 zije guhiga abarimo umutwe wa FNL, ibingibi byagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi. Bikavuga rero ko ari agakino Evariste Ndayishimiye ari gukina, ariko agakino nka kandi ngo umuntu ashobora gukina ari gutera penalty ariko azi neza ko uko byagenda kose akagozi kari buze gucika. Ngayo nguko rero ni menshi ari kuvugwa mu bihugu tumaze kubabwira. Hanyuma rero ku Rwanda ubu ngubu ambasaderi Olivier Nduhungirehe ari Doha muri Qatar rero aho yahuye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu, bari kuganira n'ubundi ni za ngingo zijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassine Al Thani yagiranye ibiganiro na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererano Olivier Nduhungirehe ku bufatanye bw'ibihugu byombi, banagaruka ku bibazo by'umubano maze iminsi utifashe neza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umubano ni ubusanzwe n'ubundi cyane ko ibihugu bitameranye neza. Ni itangazo ryashyizwe hanze na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar kuri tariki ya 2 Kamena, rigaragaza uko impande zombi zaganiriye ku ngingo zinyuranye z'ubufatanye mu buryo bwakongerwamo imbaraga. Ngayo nguko rero ikintu cyaganiriwe nyine birumvikana ko ntabwo byagera ngaha ni ukuganira ku mutwe wa M23 ku masezerano u Rwanda ruteganya gusinyana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone hakomeje kwibazwa ati nyuma y'ibyo tuvugira i Doha muri Qatar twivugira imbere y'abakuru b'ibihugu, abakuru b'ibihugu bakumvikana, ariko mu yandi matwi kubera iki umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo akomeje kunangira amatwi ye adashobora kumva? Ni gute yiyemeza ikintu mu munota umwe mu wundi agahinduka? Ese aho ngaho ababirebera hafi babona amahoro n'ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo koko azagerwaho, mu gihe benshi mu bakongomani batangiye kunenga imiyoborere y'uyu mugabo ukoresha amagambo gusa aho kugira ngo akoreshe ibikorwa, ndetse ingero za hafi zihari nuko kuva yajya ku butegetsi nibura abayobozi 3 b'iki gihugu bamaze kuvugwa muri aferi yo kurigisa asaga miliyoni zikabakaba muri 400. ngira ngo muzi urubanza rwa Vital Kamerhe, uyu munsi ni perezida w'inteko ishinga amategeko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byategetswe cyangwa se igihe ari mu rukiko ndetse akanabifungirwa, byavugaga ko yanyereje umushinga amafaranga y'umushinga yaragenewe asaga miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayose yaje kuba aburirwa irengero. Ngira ngo undi mu minisitiri ni Constantin Mutamba uri kuba cyane mu itangazamakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwamburwa ubudahangarwa n'abagize inteko ishinga amategeko, ndetse bikaza gutera ikimwaro gikomeye Felix Tshisekedi. Uyu nguyu miliyoni 19 z'amadolari yarazinyereje, ubu nawe yatangiye gukurikiranwa n'ubutabera bw'iki igihugu. Hari minisitiri wigeze kuba minisitiri w'intebe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ishyaka rye ryaje kuba rinagaragaza ko yaburiwe irengero. Uyu nawe ngira ngo uyu nawe yaje kuba noneho ashinjwa kwiba asaga miliyoni 245 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakuweho ubudahangarwa ndetse arakurikiranwa, akatirwa igifungo cy'imyaka 10 y'imirimo akora imirimo y'agahato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko abo mu ishyaka rye baje kuba batangaza ko kuva yakurirwa ubwo ubudahangarwa ndetse agakatirwa bino bihano yahise aburirwa irengero. Uyu ni Matata yaburiwe irengero rero mu ishyaka, bakavuga ati ibingibi bizabazwa ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bukomeje
gukura mu nzira abatavuga rumwe. Aha rero niho benshi mu baturage bakomeza bavuga ati oye kuri M23, intego zawe mu gihe wakomereza aho ngaho n'umujyi wa Kinshasa ushobora kuwufata. Ni ukuvuga ngo i Kinshasa cyangwa se muri Parlement hariya mu murwa mukuru Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishyamba si ryeru, abayobozi ntabwo bari kuvuga rumwe, ahanini bitewe na ruswa zihavugwa, icyene wabo kihavugwa, byose biri kugenda bivugwa mu gihe umutwe wa M23 ubwo kutazarekura ubutegetsi, utazahagarika intambara mu gihe ibiganiro by'amahoro bitaragira icyo bitanga, bazakomeza kurwana, ndetse ibintu bikaba byarahinduye isura ubwo wigeze kuyobora iki gihugu ufite n'abaturage benshi bamukunze. Uyu ni Joseph Kabila yemeraga ku mugaragaro ko agiye gukorana n'umutwe wa M23 AFC M23 kurwanya ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ubutegetsi bwaranzwe na ruswa, ubutegetsi bwaranzwe n'akarengane, ubutegetsi bwaranzwe no gusubiza abaturage ba Kongo hasi. Inshuti bakunzi ba Tele News, hano dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se inkuru yacu y'uyu munsi. Icyo turabasaba gukomeza gukora subscribe, mukore like ndetse na share kugira ngo inkuru n'ibiganiro byose tubategurira bijye bita bibageraho uwo mwanya. Jye na Jacques, bye bye and ciao ciao.